Koguo twina kilo ngiri ithato 3,000 kilograms iria tukube aremi 800 farmers aria magukorwo kuma guku murinduko gukorwo na andu 230 beneficiaries na asumange magukorwo maumite mwena wa Nyangate, Mutithi, Kangai, Karete na kwena miena ya Gicugu igukorwo ikibewa mbegu muthenya wa umuthi. Njoke njuge ngirikiriria guku kwena macini turarete na riria twambiriirie kubeana macini ici kwena andu mabuthagia muno program ino ya wezesha na tariu program ino wona ino turamita beekeeping ino ya njuki kwena andu marigagwo riu niyo ngokorwo ngiga njuki nigu njike atia nacio. Ndiraboya anake aria aitu ona mena mawira maria mangi makoro ni maranyitana maka benefit na projects ta ici nicio irateithia andu kuongerera mbeca. Okorokoragwo na mushara waku kana biashara yaku ikuretagira 1,000 kana 500. Project ino ya njuki for example kwena nguruvu guku gwitu Kirinyaga na negwiciria ni muonete TV-ini ni koretwo kameme-ini na riu marendia uki wao bururi wanja uretwo Israel ni undu wa box ciuro na aba ciretwa beekeeping na nimuramenya ta uki kana kuiga njuki gutikoragwo na wira tiga kuiga box gutegutwira ndurakama anga fertilizer anga dawa anga reubora ikwena nyoni raria mucere no kuiga ndui na iga gobakuwe na mitengo esiria niguo njuki igakorwo iroka igithiaga na igakorwo ni raona mahua makwika atia. Ndiraiguire undu itarenda egwa even as somebody who's very exposed. Ndiraenda igwa kindu gitagwo pollen export anga etagwo pollen. Ndiraiguire na nguruvu iyo ate gram imwe riu njuge ni taki gram ni ta giciko ni kanini gukira giciko ate marendia pollen 1 gram 8,000 shillings gram ona ni kandira moririe kilogram o gram yes. Kuracoka kuratwika kwina kindu kingi kuma njuki-ini kiraendio wax for making candles. There's wax is something else. Kwina wax na kwina medicinal purposes na no kama redwo ni undu internationally pollen propolis yeah kwina kindu gitagwo propolis onayo ikoragwo yumite kwi njuki o bau kwi box niyo kwina aria maroka weather ni undu wa shortage itumagirwo ni undu wa candle wax kana guthondeka dawa na maundu maingi muno. Kwa gundira muboya okoro group ya young people marabewa for beekeeping motikarugame bau twamwambiriria mo expand na mafundithie anake aria ange gukorwo na project teno county government kayambagiriria andu kumatethereria no mwagiro guthie na mbere mugathi mugikuragia mukorwo ni nywe expert tukorwo ateriu thina wanyu mukite gwigacara kumwira ona nyumwe na uke wa gwika atia wa gutwara na nja ni undu na ithu twina ofisi itu ya Kirinyaga Investment Development Authority wira wake ni gwetha thoko koguo mungikinya uke wanyu ni wa standard ndingiona uria mungiaga thoko both locally and internationally. Turabeana machine iria burona cia dairy na in dairy Murinduko
Karwangi Tumaini Group na Murendoko Gathiriku Mwenyitia Women's Group. Each will receive 1 feed mixer, 1 hammer mill, and 400 kilograms of yellow maize seeds. Shago the kubanda. Incubators. Nturabeana incubator ebaria bakube na foridiore orogamete ngari nere ya white. Incubator yo emwe ena capacity ya ngiri emwe 500 na ithathatũ 1056 eggs capacity incubator. Turabeana with a 1 backup generator na toka mabe 100 improved chicken fertilized eggs. Nemwanyita gethongo keu. Chicken fertilized eggs. Iria igotorekio ne machine yo. Naona matumire project yo go expand ta grupu na gutethereria arimi aria angi a mwena wa muri. Twena program eretwo fertilizer mashinani. Na ndekwenda kwaria muno. Mutongoria wa bururi ari guku Kirinyaga. Na ebara Kirinyaga ni ndamuboire. Ngimwira andu aya itu ni maranegena na ni maranoga muno guthi gwetha fertilizer o kuria stores cia Sagana. Ngimuboya atwetekerie ta county government turete fertilizer bakube na murimi kuri ari. Omothe toka ku launch program yo turameta fertilizer Nemokenete ne program ya fertilizer mashinani. Tobingorete depot inyanya na tukakorwo twaretie na factory ciothe cia kahua na cia macani ona mo matube store ciao na county government kerutira na lori cito tugekira maguta tugathi na tuga train nginya andu maito awira nondo maturire no mwaka matrainwo magitwarwo training ni waziri Gashara na magekirwo o depot ena officers aria magirwo gukorwo makimenya uria fertilizer irabeanwa na riu twina program ire ya kwandikithia aremi ndiramuboya tandu a Murindũko na andu ma Kirinyaga ndugakorwo tunuraigwa andu ni marandikithio wage kwiyandikithia nondo weyandikithia bau ne bo makoragwo magitara Kirinyaga irenda fertilizer ya CAN igana atia ti CAN uyu CAN fertilizer nondo ni maramenya mundu uri urekatia urarima mucere uria urarima mboco uria wena sorghum uria wena kahua kogo moigwan andu ni marayandikithia mutikaigwe ri moka muge weyo ndo kwiyandikithia nondo riria gwakorwo makirora register makibeana nondo ni marandikithia ritwa riaku makandikithia mugunda waku wigana atia niguo andu matigakorwo ati na maroka ma broker makagira fertilizer mundu akauge na mugunda na ndena ki agacoka agoka kwenderia aremi aitu nigio turauga aremi othe mekete meke kindu gitagwo registration twaiganira ugu kogu fertilizer ino twina depots iria tubingurite inyanya Kirinyaga kwina Kamweti Kirinyaga DCC Kirugweya County Commissioner's Office Kiaga Baricho Kandongu Siagini and Togonye guku kwanyu Togonye ona twina depot ino ya fertilizer tucoke tukaria na aremi ona kuria mwena wa mucere no tukuthie na kwaria na sako iria cie mwena ucu tuona kana ni tugutwara fertilizer mwena ucu na kuria kahuani na macani ni factory ni kwina kahua nigu aremi a Kirinyaga matigakorwo ni maranoga kana gutumira mbeca ciao nyingi magithi gwetha ki fertilizer. Wira ni urarutwo kana ndurarutwa? Wira ni uraria kana nduraria? Ndiraweigwa ni uraria kana nduraria? Wira ni uraria? Wira ni uraria?
nginya goko irimane cia Murindoko nginya goko nĩ tondũ wa minji o moko na igũrũ moko Kirinyaga County, Madam Hani Waiguru, and to all leaders present. Kwa leo ambaye ni gavana wetu na pia kuwakaribisha wananchi wote wa Murindoko Ward hapa kwetu na kuwashukuru kwa kuwa wavumilivu kila wakati. Naomba kama unaniona unisalimie kwa hewa. Mungu ni mwema. Waziri Karbat, Our Excellency. Ningwenda kuthi directly ni tondu wa program ya bana niwe murethi wa Kibenga ule mwana wa Mubunjia mutona bana mwana aya. Asante sana gavana, aliarifu kubeana nariti, tafadhali tusaidie hao watu. Viongozi na speaker wetu wanamtati Moremi. Aya ando manjoke tunekele ikiyo hiyo ni incubator, a modern incubator kabisa. Y contiene que de que solita batarisa. Ahora te digo,